Mirakuli slavne Deve Marije, djevojka bez očiju. Prigoda se da neki trat jedan kralj po imeni Ricardo z Negliterije, prišavši k tomu molstiru, zapostaviti jednu svoju kćer, va t molstir, i budući v kapeli sa opaticu i ostalimi redovnicami, rečena divojka poče vjelje ljubeznivo gledati toga kralja i čujaše se jednoga človika, vidjeći oblčena svitami kraljevskimi i glavu njega okrunjenu krunu svitlu, i zato ga neprestano gledaše. A ta kralj, vidjeći da ga ta divojka tako pomnivo gleda, poča razmišljati njeje lipotu. I kako človik bludan tudje se zagleda va nju za lipotu očiju njeje, i vrativši se kralj svoje vladanje, tudje posla k toj opatici, proseći da mu pošlje tu mladicu, ako li ne, da jeji oće vas kloštar strti i siluju vzeti. Slišeći to, divojka govoreći poče pitati toga sluge, ka bi lipota nje bila, ka bi najdražša kralju bila. A on odgovorivši reče, zaistinu lipota tvoju očiju objela je i svezala je srce kralju. Tada ta mladica, razumivši poželjenje kraljevo i ne tijući izgubiti toliko dobro, ko veliku pokoru biše dobila pred Bogom, ganuvši se s veliku vrućostju, pojde pred kip Djeve Marije i tu svele velikim plačem i devocionom z nje sama sebi oči i zavivši je v jedan rub, ponese je i daje slugam toga kralja govoreći, ponesite ti moji oči vašemu kralju i recite mu da na svoje naslajenije i djelet vazme od moje lipote. I kada prnesoše rečeni posli ti oči kralju, i to vidivši vas se kako zabi vanom ča otiše učiniti. I razmišljajući svršenost i svetost te mladice, tudi je pridje k molstiru i s velikim skrušenjem i boljezanju prošaše otpušćenija i milosti. I pakivšaši crikav sinimi koludricami, prvu ričku učini postaviti oči na oltar Djeve Marije, pak se mećuć većekrat na zemlju priseže da se neće vstati gori dokle Djeva Marija ne povrati očiju onoj divojki. Čudna stvar to bi da po nikoliki vrimeni da se Djeva Marija ukaza nad onim oltarem i vzamši oni oči svojim vlašćim rukama i postavi je svršene na svoje mesto. Tako da rečena divojka tudi je bi zdrava kako je i prvo bila. I Djeva Marija potom išće se i ne bi videna i vzdaše hvalu Devi Mariji. I tako kralj, budući vele konfortan, vrati se k svomu gradu, a ta mladica li nastojeći svojemu devocionu dostojna bi na konac svoga življenja slave rajske po milosti Deve Marije, koji budi vazda hvala va veki vek. Amen.